Mu masaha y'igicamunsi kuri wa gatanu nibwo humvikanye inkuru y'urupfu rw'uwahoze ari perezida w'igihugu cya Kenya Mwai Kibaki, akaba atabarutse ku myaka 90 y'amavuko nk'uko byatangajwe na perezida Uhuru Kenyatta. Kenyatta yavuze ko Mwai yari umuntu wakunze cyane igihugu, usize umurage n'inshingano ku gihugu, uzakomeza kubera urugero rungano rw'abariho n'abazaza muri Kenya. Yavuze ko Kibaki azahora yibukwa nk'umugabo nyawe muri politiki ya Kenya, n'umuntu wagize uruhare runini mu guteza imbere ubukungu bwa Kenya ubwo yari minisitiri w'imari. Kibaki kandi yabaye visi perezida wa Kenya kuva mu 1978 kugeza mu 1988 ku butegetsi bwa Daniel Arap Moi. Muri iyi myaka ya vuba yari amaze igihe afite uburwayi butandukanye bufitanye isano n'izabukuru. Ni umwe mu baperezida bane bategetse iki gihugu, benshi mu bagituye bahurizaho ko ku butegetsi bwe Kenya yageze ku bikorwa bikomeye by'iterambere nubwo hari ibyo bamunenga. Muri Mata 2016 nibwo Lucy Kibaki, umugore wa Mwai Kibaki, nawe yitabye Imana ari mu bitaro byo mu Bwongereza azize indwara itaramenyekanye. Yamenyekanye cyane igihe yakubitaga ikofu umunyamakuru afata amashusho mu 2005 ubwo yajyaga mu biro by'ikinyamakuru cyigenga ababajwe n'inkuru banditse kuri we. Mu ijambo yashyikirije ku rupfu rw'umugore we, Kibaki yamushimiye ku ruhare yagize mu kurwanya agakoko gatera sida muri icyo gihugu. Lucy Kibaki yari yaravutse mu 1940. Ntiyagaragaye cyane muri manda ya nyuma y'ubutegetsi bw'umugabo we, ubwo yabonekaga bwa nyuma ku mugaragaro mu kwezi kwa munani umwaka wa 2010, aho yabonekaga ko anejejwe cyane n'iyemezwa ry'itegeko nshinga rishyashya, abyina indirimbo y'Imana izwi cyane nk'uko bivugwa n'ikinyamakuru cyo muri Kenya cya Daily Nation. Mu minsi ye ya nyuma yafataga imiti iva mu gihugu cya Kenya ndetse n'Ubwongereza. Umugore wa Kibaki yari umwarimu, akaba yararetse aka kazi nyuma gato yo gushyingiranwa na Kibaki kugira ngo yite ku burere bw'abana babo bane. Reka noneho tugaruke kuri uyu mukambwe. Amazina ye yose nyayo ni Emilio Stanley Mwai Kibaki. Yavutse ku 15 Ugushyingo 1931 mu cyaro cy'ahitwa Kimuri mu gace ka Kerugoya muri Kenya. Amashuri y'abanza yayize muri Nyeri High School mu 1939 kugeza mu 1946. Akomereza muri Makerere University, Mangu High School ndetse no muri London School of Economics. Nk'uko nabibabwiye, yashakanye na Lucy Mutoni Kibaki, babyaranye abana bane: Jimmy Kibaki, Wangui Mwai, Tony Kibaki, David Kibaki na Judy Kibaki. Mu ntangiriro z'1960, Mwai Kibaki yavuye muri kaminuza ajya muri politiki, ariko akazi yakoraga i Makerere, asubira muri Kenya aba umuyobozi mukuru wa Kenya African Union KANU, abisabwe na Thomas Joseph Mboya wari umunyamabanga mukuru wa KANU. Kibaki yahise afasha gutegura itegeko nshinga ryigenga rya Kenya. Mu 1963 Kibaki yatorewe kuba umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Bahati, ubu yitwa Makadara i Nairobi. Amatora ye yari intangiriro y'umwuga muremure wa politiki. Mu 1963 Kibaki yagize umunyamabanga uhoraho mu isanduku ya leta. Yagizwe minisitiri w'imari wungirije, akaba na perezida wa komisiyo ishinzwe igenamigambi ry'ubukungu mu 1963. Yazamuwe kuba minisitiri w'ubucuruzi n'inganda mu 1966. Muri 1969 yabaye minisitiri w'imari n'ingenamigambi ry'ubukungu, aho yabikoze kugeza mu 1982. Muri uwo mwaka ikinyamakuru Time cyamushyize mu bantu 100 ba mbere ku isi bafite ubushobozi bwo kuyobora. Yongeye guterwa kuba umudepite mu matora yakurikiyeho yo muri 79, 83, 88, 92, 97, 2002 na 2007. Igihe Daniel Arap Moi yasimburaga Jomo Kenyatta kuba perezida wa Kenya mu 1978, Kibaki yazamuwe kuba visi perezida. Igihe Kibaki yari minisitiri w'imari, Kenya yishimiraga igihe cyo gutera imbere ugereranije na mbere, giterwa n'ibicuruzwa cyane cyane ikawa,
hamwe na disipurine idasanzwe y'imari na politiki y'ifaranga. Muri Werurwe 1948, Kibaki yanze gushyigikirwa na Perezida Moi, asezererwa kuba visi perezida, yimukira muri Minisiteri y'Ubuzima. Imyitwarire ya politiki ya Kibaki muri iriya myaka yaranzwe n'ubwitonzi no kudahangana. Ubu buryo bwamuteye kunengwa ko yari umunyapolitiki w'ikigwari, umunyapolitiki utarigeze uhangana cyangwa se ngo ahagarare kigabo. Mu mezi make mbere y'uko politiki y'amashyaka menshi itangizwa mu 1992, yatangaje mu buryo budasubirwaho ko guharanira demokarasi ishinzwe mu mashyaka menshi no kugerageza kuvana akantu ubutegetsi ari nko gutema igiti cy'umutini ukoresheje urwembe. Byatumye rero kubona igihugu cyakiriye amakuru y'uko Kibaki yeguye kuri guverinoma akava muri Kanu ku munsi wa Noheli mu Ukuboza 1991, nyuma y'iminsi mike nyuma y'iseswa ry'ingingo ya 2A ry'itegeko nshinga ryagaruye gahunda y'imiyoborere myinshi. Nyuma gato yo kwegura, Kibaki yashinze ishyaka riharanira demokarasi DP, maze yinjira mu irushanwa rya perezida mu matora y'amashyaka menshi yari ateganijwe mu 1992. Kibaki yaje ku mwanya wa gatatu mu matora ya perezida yakurikiyeho mu 1992, ubwo abatavuga rumwe n'ubutegetsi batsindwaga na Perezida Moi na Kanu. Nubwo babonye amajwi arenga 2/3, yaje ku mwanya wa kabiri kuri Moi mu matora yo mu 1997. Ubwa nanone Moi yatsinze abatavuga rumwe n'ubutegetsi kugira ngo agumane umwanya wa perezida. Muri Mata 1998, Kibaki yabaye umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi kandi ishyaka rya demokarasi rikaba ishyaka ritavuga rumwe n'umutegetsi mu nteko. Ku ya 3 Ukuboza 2002, Kibaki yakomerekeye mu mpanuka ubwo yari mu nzira asubira i Nairobi avuye mu nama yo kwiyamamariza ihuriro rya Makakosi ku birometero 40 uvuye i Nairobi. Nyuma yaje gushyirwa mu bitaro i Nairobi, hanyuma ajya i Londres. Ibindi byo kwiyamamariza umwanya wa perezida rero byakozwe na bagenzi be ba NARC adahari, iyobowe na Raila Odinga na Kijara Wamalwa wigeze kuba visi perezida. Biyamamariza ubudacogora kuri Kibaki. Ku ya 27 Ukuboza 2002, Kibaki na NARC batsinze Kanu, aho Kibaki yabonye amajwi 32% mu matora ya perezida, aho 31% gusa ku bakandida wa Kanu Uhuru Kenyatta. Nubwo Perezida Kibaki atigeze aregwa ku giti cye ruswa, kandi akaba yarashoboye kurangiza kwambura ubutaka rusange bwiganje mu bihe bya Moi na Kenyatta, ntiyashoboye gukumira bihagije umuco wa Kenya washinze imizi muri ruswa ikabije. Ikinyamakuru Daily Nation mu kiganiro cyasohoye ku wa 4 Werurwe 2013 cyise kurangiza imyaka 10 yo hejuru kuri Mwai Kibaki, yabivuze muri make. Igisubizo cya mbere kuri ruswa cyari gikomeye cyane, ariko nyuma y'akanya gato byaje kugaragara ko ubwo buriganya bwageze kuri perezida ubwe. Ibi bikaba byaravuzwe na John Gitongo, wahoze ayobora ikigo gishinzwe kurwanya ruswa, mu gitabo cya Michaela Ulong, mu gitabo yise It's Our Turn to Eat. Ibyateje isoni kurushaho ni urubanza rwa miliyoni nyinshi z'amashiringi ya Anglo Raising yagaragaye mu 2004, kandi akaba yararimo amafaranga ya leta yishyurwa ku rubuga rutoroshye rw'amasosiyete yo mu mahanga kubera serivisi zitandukanye, harimo amato yo mu mazi na pasiporo bitigeze bibaho. Icyakora gutora itegeko nshinga ryahinduwe rya Kenya ryatsinzwe na Perezida Kibaki muri referandumu ya Kenya mu mwaka wa 2010 byari intsinzi ikomeye kandi yagezweho. Bigera kure mu gukemura imiyoborere ya Kenya n'ibibazo by'inzego, hamwe n'itegeko nshinga rishya ryatangiye kuvugururwa n'inzego z'amategeko. Perezida Kibaki abigiranye ubuhanga kandi akababera mu myaka ya nyuma y'uyu mwanya wa perezida. Igihe cye gikomeye no gutangaza itegeko nshinga rishya byari ibihe byimbitse kandi by'amarangamutima kuri we. Ku ya 9 Mata 2013, Perezida Kibaki yashimiye Uhuru Kenyatta ku mwanya wa perezida wa Kenya. Mu birori byabereye kuri stade nini ya Kenya, Kibaki yagize ati, "Nishimiye kugeza itara ry'ubuyobozi ku gisekuru gishya cy'abayobozi."
Yashimiye kandi umuryango we ndetse n'Abanyakenya bose ku nkunga bamuhaye mu gihe cyose yari amaze ku butegetsi. Anagaragaza ibyo guverinoma ye yari imaze kugeraho. Kibaki yavuye kuri politiki mu 2013 arangije manda ebyiri yemererwaga n'itegeko nshinga. Hari hashize imyaka irenga 30 ari muri politiki ya Kenya. Mu 2004 ibitangazamakuru byatangaje ko Kibaki yaba afite uwo bashakanye wa kabiri. Bivugwa ko yashakanye nawe nk'uko amategeko abigenga. Inzu ya leta mu gusubiza yashyize ahagaragara itangazo ridashyizweho umukono rivuga ko icyo gihe umuryango wa Kibaki wonyine wari Risi hamwe n'abana babo 4. Mu 2009 Kibaki hamwe na Risi bagaragaye mu biganiro bidasanzwe n'abanyamakuru kugira ngo bongere kuvuga ku mubano wabo ndetse ku mugaragaro ko afite umugore umwe gusa. Kibaki asize abana 4 n'abuzukuru benshi. Sinasoza kandi ntababwiye ko yanakinnye muri filime mbaramakuru yitwa The Storm cyangwa se Imirabo yakozwe n'uwitwa Ross Bilchar. Akaba kandi yari afite n'utundi tubyiniriro bamwitaga Ubako, Bax, Senje, Baba Jimmy. Imana imuhiruko ridashira. Ndabashimiye. Njye wabagezaga iki kiganiro ndi Denise Ishimwe. Iyi ni Indongozi TV. Naho ubutaha.